أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا معراجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكن. معلومة پیغمبر عليه الصلاة والسلام پشتی گو دعوت اسلام کر، مشرک مکه ازیت دانوی و حوالی وی و حتی گو ازیت آخوا زیده کرن بویقوت، یعنی عنبارگو دانین سر پیغمبر و مسلمانا و یگو حوالتیا پیغمبر علیه السلام دکرن. پشتی 3 سالا وقتی گو اب عنبارگو لسر پیغمبر وارابو، دپای را آمیوی ابو طالب وفات کرد. دپای ابو طالب دا پیرکا پیغمبر حضرت خدیجه وفات کرد. پیغمبر علیه السلام زحف قحری و ناوی ساله دانی سالا حزنی. پای را پیغمبر علیه السلام چو طائفه جبوناکو اهل طائفه دعوت اسلامی بکی، اما اهل طائفه جی ایمان نآنین حقارت الپیغمبر کرن. پیغمبر علیه السلام وقتی گو وگرها مکه دریدا چونا بخچکی دبی بخچه عتبه و شیبه یکوری ربیعه خزمتچی کی ناوی عدس بو هات تریش پیغمبر را اکرام کر. پیغمبر وقتی گو تری خوار بسم الله الرحمن الرحیم گوت، وی کولیش پیغمبر را گوت چه کسکی اب گوتنا تا گوتیل وی مملکتی کس نابیجی. پیغمبر علیه السلام گو از پیغمبر خدا ما. پیغمبر جه پرسی گو ما تچ کسکی گو اجی ناوی معدسا اجنینو باما. پیغمبر علیه السلام گولا خو تج مملکتی ابراهیم یونس علیه السلامی گو ما تشکو یونس علیه السلام ناست که گو نام پیغمبر تبدا برای هبدونه اجی پیغمبرم او جی پیغمبره. و پیغمبر علیه السلام دعوت عدس کر بال اسلامی با حضرت عدس مسلمان بو. پیغمبر علیه السلام وقتی گو هات مکه خود تعالی پشتی واقع ازیتا خواست گو پیغمبر خواه ببه حضور خواه وی کیف خوش بکی معجزه که بدیه دا. خدا عز و جل پیغمبر علیه السلام ده سال 621 دا بری گو پیغمبر جمکه هجرت مدینه بکی دمها رجب دا دشبا 27 دا پیغمبر علیه السلام مسجد الحرام برا مسجد الاقصی و جوید جی برا آسیمانا. که امه میزنن خدا عز و جل وقتی گو پیغمبر علیه السلام مسجد الحرام بریا مسجد الاقصی چه گوتیا؟ چونا پیغمبر علیه السلام مسجد الحرام بال مسجد الاقصی و جرته گوتن اسراء یعنی چونا بشف. اما وقتی گوش مسجد الاقصی پیغمبر چوا آسیمانا جرته گوتن معراج. معراج معنی چونا بجور ویا. در حق اسراء دا خدا عز و جل آیت شیان دیا سورة اسراء آیت قرآن دا، اما در حق معراج دا آیت تنه ظاهر لبلی دهنک جهادا کلمنا گو دلالتی سر چوندنا بجور و دکن دبیانی اوجی معنا معراجیا. اما پیغمبر علیه السلام در حق معراج دا ویج مرا گوتیه اچوما آسیمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بجي دبي پاقشبونی جوی خدای ربکو عبد خوا بشف ج مسجد الحرام برا مسجد الأقصى او مسجد الأقصى وكو دوراوي مبركت لي كريا جبو چه دبي مع عبد خوش مسجد الحرام برا مسجد الأقصى جبونا كو ام آيات خوشاني بدن محقق خدا هر تشتي سعد کې و محقق خدا هر تشتی دبینی. گلی مسلمانا اب آیت دبیجه یعنی خدا عز و جل پیغمبر خوا ج مسجد الحرام ج کعبه بریا مسجد الاقصی بریا جامعه قدسی اف کنگی چه بوا اف اسراء و معراج مگو پشتی گو ابو طالب وفات کر پشتی گو حضرت خدیجه وفات کر پشتی پیغمبر طائفه هات بری گو پیغمبر هجرت مدینه بکی بسالکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وهات بیجه دبی شبکه از المسجد الحرام بوم جبرائیل علیه السلام هات و سنگامن قلاشت و بآوا زمزم ششت و دبي سنقام قلاشت وقلبي درخست وقلبي من بآوا زمزم ششت ودبيرا داقرتا ج إيماني يعني بقلبي داقرتا ج إيماني وجارك دي قلبي مداني جهوي وبيرا بوراق آني البوراق سوار بوم وأمچونا مسجد الأقصى بوراق قالي مسلمانا دبي حاشا حيوانك شكري مسطرة وشقانتري بچوكترا بوراق حتى جهيگو چاوي بيني حتى جهي چاوي تبسلتكي لنگي خطابي تور بشاف پیغمبر عليه السلام دبيج مسجد الحرام اچوما مسجد الأقصى پشتی گوم چونه مسجد الأقصى تمام پیغمبرا ملوی دری پیشیاوا ملمیش کر پشتی گوم مل پیشیا پیغمبرا لمیش کر ام درکتنا دربا و دیسی براق حاضر بو ازو حضرت جبرائیل ام چونا آسیمانا خدا عز و جل پیغمبر خوا ایدی جعرده برا آسیمانا وقتی گو اچوما آسیمانا دبی ام چونا آسیمانه دنیای آسیمانه پیشی جبرائیل علیه السلام دیری دا گوتن مات کی گو از جبریلم گو کیب تریا گو محمدا دبی گوتن ما ازناوی هیا گو بلی ازناوی هیا ازن جیر هاتیا دبی دری وکرن امچونا آسیمان دبی حضرت جبرائیل گو اف آدم علیه السلام باویت آدم علیه السلام سلامی سر بدا دبیم سلام لسر حضرت آدم دا حضرت آدم جی جوابام سلامام دا سلامام وگراند و جمره گوت مرحبا اشترا اولاد صالح پیغمبر صالح و جمره دعا کرن دبیم جی آسیمانه یکی ایدی امچون آسیمانه ددوا وقتی گو امچون آسیمانه ددوا دیسی عین حضرت جبرائیل دیری دا گو دری آسیمانا وکن ملائکتا گو مات کی گو از جبریلم گو کیب تریا گو محمدا گو ما ازناوی های گو بله دبی دری وکرن امچونا آسیمان ددوا ممیزاند گو آسیمان دوا حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهم السلام آلوی درنا حضرت عیسی و حضرت یحیی هر دو جی مخالطی هفدو بون الاسیمان ددوا بون جبرائیل دبیجمره گو سلام الوابکت بیم سلام الواکر واجی سلامام وگراند و مرحبا دانمن گو مرحبا اشترا برای صالح پیغمبر صالح دبیج آسیمان دوا امچونه سیا لوید یوسف علیه السلام هبو دبیم سلام لویجی کر ویجی سلامام ودا ویجی گو مرحبا اشترا برای صالح و پیغمبر صالح
پیغمبر علیه السلام به حضرت یوسف گلکی سپحی بو گلکی خوشک بو دبیم چون آسیمان چارا لوی ده حضرت ادریس بو سلام لوی جکر ویجی جوابا سلاما مدا و مرحبا دامن گو مرحبا اشتر برای صالح و پیغمبر صالح دبیم چون آسیمان پینجا دیس عینی هر آسیمان که حضرت جبرائیل دیریت خید بمات کی او جد به جبریرن بما کیبتره دبیم محمد دبیجن بما ازن هد ببلی و دی جنوکا دچنا آسیمانا پیغمبر علیه السلام دبیم چون آسیمان پنجا لوی درجی حضرت هارون لوربو دبی مسلام لیکر ویجی سلامم ودا و جمرا گو مرحبا اشترا برای صالح و پیغمبر صالح جا آسیمان پنجاد بیم چون آسیمان ششا لوی دجی حضرت موسی لوربو موسی علیه السلام لوربو دبیم مرحبا سلام لوی جکر ویجی سلامم ودا و جمرا گوت بخیر هاتی مرحبا اشترا برای صالح پیغمبر صالح دبیش آسیمان ششا جی امچونه هفته باوی ما ابراهیم علیه السلام لوربو حضرت جبرائیل گو باویت ابراهیم علیه السلام پشتا خوا دابو بیت المعموری پوراوی سقلیوی سپیبو دبی مسلام لکرویج سلامان ودا و گو مرحبا اشترا اولاد صالح پیغمبر صالح و دبی جمره گوت گو سلاما لأمتا خو بکا بیجا جنت خوشا دار جنت آخا جنت خوشا بلش خورا د جنت دا دارا بچینن دبیم گو مای چاوا دارا چینن گو بلا بیجن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله یعنی اوانا فیکی جنتنا فیکی دار جنتنا پیغمبر علیه السلام دبی پیرا ام جم حضرت ابراهیم جی چون ام چونا حتی سدرت المنتهای وقتی گو ام چون ویده جبرائیل علیه السلام گو جبر پیدا از هاو کارم ورم پیغمبر علیه السلام چو حضور خدا جمال خدا دید بخدا را خبر دا لگوری روایت دبی وقتی گو خدا عز و جل چو حضور خدا وها سلام الخدا کر گو التحیات المباركات الصلوات الطيبات لله گو تحيات بركات صلوات طيبات يعني چقا تشتي قنج بقيمات حموش خدا ربن خدا عز وجل جيقوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته گو السلام لسرتبي پیغمبر من و رحمت خودی و برکت خودی جی لسرتبی پیغمبر علیه السلام گوت گو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گو سلام لسر ما و لسر عباد صالح بی يعني جو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جو السلام هم لسر مبي يعني لسر مبي ولسر عباد خدا يه صالح جيبي دبي الجوري رواية دبي جبرائيل عليه السلام قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دبي جبرائيل جي جو أشهدبون ددم وجغين خدا بيفا تإله نينن وديس أشهدبون ددم محمد رسول خدايا قال لي مسلمانا سيداي مال الصعيدة سيرتي دبيجي دبي بقابي دقوسان في بالخوا قها دبي قاسي أرا هردو برهي چاوا پیغمبر عليه السلام نيزي خدا بو و بچاوي سري خدا دي دجار دبي دجارا جي خدا عز وجل ديتيا قال لي مسلمانا بشتيقو پیغمبر عليه السلام چو آسیمانا چو سدرة المنتهای خدا عز وجل جنت جشانی دا جهنم جشانی دا و خدا عز وجل سه هدیه دانا پیغمبر علیه السلام یک جه گو امتا تا تو امتا خواه و نی روژه شب و روژه دا پنجه وقت المشکن
هدیه ددوا گو امتا تا یه گو بمری و شریک جمره چه نکر بی یه چه جنته و هدیه سسیا آمن الرسول جبقر سورسی آمن الرسول او آیت داوی هر دو آیت داوی هدیه اولارک دان پیغمبر علیه السلام قال مسلمانا دبي وقته جو پیغمبر علیه السلام حضور خدا هات دیسی هات جم حضرت موسی جه پرسی گو ما ربیتا چه هدیه دانتا حضرت پیغمبر گو پنجه وقت المیج لسر منو امتام فرض کریا حضرت موسی گویا محمد هرش خدا رجا بکا بلا خدا سفکاییه چه بکی امتاتا نکاری روژه پنجه وقت المیج بکی چوکو دبنو اسرائیلیه دا تجربه کریا امتاتا یه نکار بکی پیغمبر علیه السلام چو حضور خدا رجا کر گویا ربی تصفکایی سر امتان بکی خدا عز و جل ده وقیت آنی نخواری دیس حضرت هات جم حضرت موسی گو ما چوبو گو ده وقیت آنی نخواری گویا محمد دیسی گلکا هرا رجاب قبل خدا هنک دیجی بین خواری پیغمبر علیه السلام هر چو جم خدا ده آنی نخواره و هات جم حضرت موسی گو گلکن حتی گو مان ده وقت گو مان ده وقیت دیسی حضرت موسی گویا محمد ده وقیت جی گلکن هر هیجی رجاب که پیغمبر علیه السلام چوش خدا رجا کر خدا عز و جل 5 وقت دیجی آنی نخواره هشنا 5 وقیت و گویا محمد جو امتا تا یه گووا 5 وقت المیجا بکی از خیرا 5 وقتی جیرا یاز بکم یعنی انسان کی گو 5 وقت المیجا خو بکی خدا عز و جل خیرا 5 وقتی جیرا یاز دکی حضرت موسی گوته پیغمبر علیه السلام گویا محمد دیسی گلکا پیغمبر علیه السلام گو اسفهیت کمیدی مقبول کریا 5 وقت شخو امتا خورا هدیه دوا مگو یه گو شریکش خدا را چه نکه یه چنه جنته و آمن الرسول آیت داوی خدا عز و جل وحد بجه یعنی یا گو دائما آیت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا یا ربی اگر کو ما جبیر کر یان ما خطا کر تم پی مسئول نکی ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا ربي بچاواتا طنقاي بار كربو لسرفان أمتي بريما يا ربي تلسرما بار نكي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربي تشتق وطاقتا ما بي نكبي قوتا ما جير نبي يا ربي تلما بار نكي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا ربي تمعفو بكي واغفر لنا يا ربي تقولهم بغفرني وارحمنا ترحمل ما بكي أنت مولانا تمولاي مي تربي مي فانصرنا على القوم الكافرين لسر قوم كافر يا ربي تآلي كاريان مبكي يعني أب دعاجي دويس وهردو آيات دهيا يا جو هدية أولارك خدا عز وجل شبا معراج دايا پیغمبر علیه السلام پشتی گو پیغمبر علیه السلام بوا هدیه وگرها هاتا مکه یعنی دعاینی شویده چو قدسه ج قدسه چو آسیمانا چو ملکوت عجائب دیتن چو حضور خدا و دعاینی شویده وگرها مکه وقتی گو بو صبح پیغمبر علیه السلام ام معجزه معراج اهل مکه رگوت انسان مشرک مان عجیمای یگو دست خل هفدا یگو دست خود دانی سر خو سر چاوه خوا یعنی عجیب دمان گو چاوا گو چته حالو نممکنه و چون حضرت ابوبکر رگوتن گو میزن حواله تا محمد بجی ادعین شویدا اچوما قدسه اش قدسه چوما آسیمان و جاره کدی وگره ما کچته حالو چه دبن تچد بجد در حقیقی دا حضرت ابوبکر گو اگر وی گوت بی راست گوتیا گلی مسلمانا
بايرا مشركاش پیغمبر عليه السلام رقود قو مادم كي تدبئ أتشوما قدسي كا تعريفا جامعة قدسي جمرة بكا يعني قدس تشاوابو خدا عز وجل فطراف قدسي آني برچاوي پیغمبر عليه السلام پیغمبر عليه السلام مثلا جيت برسين تقول ما چند دريوي هنا پیغمبر تقول هفقا دريوي هنا تقول دريوي تكو يالي دنا تقول يك الفرا يك الفرا يك الفرا تقول هفقا پنجريوي هنا ورحاصل يعني تمام وزلك قدسي جامعة قدسي پیغمبر عليه السلام جوارا قوتن ميزاندن قو راستا چونكو هناك جوا چوبونا قدسي زاني بون جامعة قدسي ناست کرن دبي قوتن قوم مادم كي قوت چوا قدسي كاروانه كيما إدري دبو كا كاروانه ملكو دريا اگر قوت چوبه ور گرهتا كاروانه مجدي تبي پیغمبر عليه السلام قو كاروانه وا لفلان فلان دبري بو ويه فلان روجي وري بقهي مكهي قالي مسلمانا عيني بچاوا پیغمبر گوت کاروانی و دوی روجیا گو پیغمبر بلی کری دوی روجه ده گها مکهی لی بلی دیسی انسان مشرک باوری پیغمبر نانین و مسلمان نبود پیغمبر علیه السلام پشتی گو هجرت کر چو مدینه يعني دلميجي دا پیغمبر بري خود دا جامعة قدسي والميجا خود كر بشتي گو چو مدينة جي بري خود دا جامعة قدسي لي بلي دلي پیغمبر عليه السلام لسر كعبه بهبو گو بري خود دي مسجد الحرامي روجك يسر الميجي دا خدا عز وجل بري پیغمبر عليه السلام دا جامعة حرامي دا مسجد الحرامي دا كعبه يعني دسر الميجي دا جيرا قوت گو بري خود ده كعبه پیغمبر عليه السلام بري خود ده كعبه نهال مدينة جامعة كهد بمسجد القبلتين يعني جامعة قد ده قبلي هنا قالي مسلمانا مگو قدس جهه معراجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر عليه السلام جويده چو معراجي جهه گو پیغمبر عليه السلام لپیشا پیغمبر الميش كريا وقدس قبل ما مسلمانا يا بيشيا قالي مسلمانا بچاوا الدورة پیغمبر عليه السلام بريقو هري معراجي بپیغمبر عليه السلام چه ازياد ديتبو كتبو بويقوت دا عمبارگو داني بو نسر پیغمبر عليه السلام نها او ملتي قو نها لجهه معراجا پیغمبرا جهه گو پیغمبر امامتیش پیغمبر را کریا ملت ور مسلمان ور عینی ادبن عنبارگو دنا ادبن ازیت دنا ازیت الواته کرن اوان کافر سیونیست وان جهوا زاروک بن پیرک بن بریندار بن وات کجن يعني سفيلات كوجن قسطخانة خرادكن مكتبة خرادكن وعنبار قو دانين سروا ناهلين قو دنيا جي آلي كاريا وابكي يردم بوار بكي قالي مسلمانا هيفيا ما جرب عالميا ام جرب عالمي تخوازن بچاوا خدا عز وجل پیغمبر عليه السلام جوی بویقوت خلاص کر جوی ازیت خلاص کر گو خدا عز وجل وان مسلمانی لغزای گو مظلومن بیچارنا گو خدا عز وجل آلی کاریا و بکی واجبن ظلم ظالما خلاص بکی خدا عز وجل لسر روی دنیای چقا مسلمانه کی گو مظلوم بی خدا عز وجل آلی کاریا وی بکی وکی دیجی انسان olarak yani ki mazlum bi Xuda Azze ve Celle alikariya wa bike Xuda Azze ve Celle ve çawa Hazreti Ömer Kudüs fetih kir, Kudüs özgür kir, Kudüs serbest kir careke dijî gunha li ser destê van mücahidê ku bi Yehudiya re şert kin
خدا عز وجل قدسي سربست بكي وزگر بكي و پایرا بچاوا دوختا حضرتی صلاح الدین ایوبی دجی تپشتی گو حضرت عمر قدس فتح کر پایرا جارک دی قدس کتا دسته کفریدا حضرتی صلاح الدین ایوبی ویجی قدس ازگر کر قدس فتح کر اونها جارک دی قدس غمگینا قدس اسیرا خدا عز وجل لسر دسته و مسلمانی گل غزاینا قدسي جارك دي ازگر بكي ومسلمانا سرفراز بكي جهه پیغمبرا جهه وحیا پیغمبرا جهه امامتیا پیغمبر عليه الصلاة والسلام گو ازگر ببي هيفيا مش خدا اوا وقالي مسلمانا حتى گو امكاربن دوی شوا معراج دا ام جخورا جزاروك خورا ج مسلمان را خصوصي ج اهل فلسطين را اهل غزة را ام دعا بكن وقالي مسلمانا دوی شوا معراج دا وان شوی براءت وادا مهو قرآن بخويني مهو دعا بكي مهو شخورا سنت بكي انساني قضايا وهب من شخورا قضا بكن مهو بعبادت درباس بكي خدا عز وجل دقنا عبادتهم هو قبول بكي رب عالمي الدنيا دجي قنجيب ديما داخرتي دجي قنجيب ديما ومجازابي غير محافظة بكي وخدا عز وجل زاروك ما بيرك ما بقريني روحنا يا چاوي ما جو انساني قنجرة ما بقريني بيشيبان خدا عز وجل صبري بسرمدة بشيني ولنجي ما قائم بكي والقرش كافرة خدا عز وجل الكاريا ما بكي وخدا عز وجل ما مسلمان olarak بمريني وما بقهني إنساني صالح يا ربي مظلم نفسه خكريا أجرت معفو نكيت من غفرني أمي بقرهنج إنساني خسري يا ربي إت معفو بكي يا ربي تقولهم معفو بكي يا ربي تزاروك ما صالح بكي توفيق زاروك ما بدي وخبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن